sopi ulenau revelation le khabu hilchet anasim anave anangai chule munchom choma zilkunga anapang ngailum ta sopi ulenau nabon chaven kangai nau kazanau chibai kan pive tuni ni kwa ivet diu hi simun gupna hi Revelation chapter 14 verse 14 apan a 20 he se Revelation le khabu bung som le bung li chang som le li apa chang som ni chat he tuni ni khwa hi cycle gam kaya tangkan bai che khopi a ko na hi chile khabu hi hil chet nei vet diu he athulu hi thu phon bung som le li chang som le ko chu pha chun wantil chun akoite apanin akoite changa koite di he akoite apanin wanoi le sit leng pi ga abo ho chu a at khomin pathin lunghan na leng pi ga he na len chung nung khu sunga chun asep lut ta he he chu thulu de he tun bung som le li chang som le li 14 veute chuin kavet le vevin meibang khat chunga chul meibang khat chule achunga chu mi hem chapa le alua sana luhu ki khuwa akhuna koite hem khat koite hem ta khat ki choya to kamun hi ti he ail chet na veute zon thil mu hi Daniel thim gavin second coming ting le thil so ding asei to akilona tampi aumin he Daniel thim gavin second coming a thil so ding hi Daniel bungsagi changsom le thuma pa changsom le sunga hi anase he Daniel thim gavin second coming a thil so ding ase to hichalaya john in thil amu ho hi visiona amu ho hi na sata in similarity akilona omin he meibang meilom hin pathin lopina sekina glory sekina iti ting le Jerusalem ho in sung don chung nunga mun thing chung nunga hechi pathin thing khong chunga chu cherubim vantil ni ki anga to a alha hi ke tong kha he hechi sekina glory ki ti chu pathin ho in thing sung achung nung che asung nung pen mun thing chung nunga holy of the holies thieng chung nung muna hi pathin thing khong uma pathin thing khong chunga chu chi cherubim vantil ni ki anga to a alha hi tai ki tong kha tu he hi chlai muna chu pathin lo pin hung ki ta lang ji he pathin chu meloma hung ji a hi chlai muna chu pathin alo pin a hin ta lang ji he hi chu sekina glory ki ti he pathinin meibang melom hin pathin lo pin sekina glory avet sa he zonin amu hi jisu ahidem ahi lo le wantil chom khat ahidem tin scholar hon geldan chom ane jun hinla hichlaya zonin amu hi jisu krista ahiding ta san awmin he aji chu amahin alua galzona laluhu akihu in hi chule amahin akhuna koite hi khat akichojin hi hichi koite hi thu hichi koite hin ipive samitile hichi koite hin thu ahin tanding judgment ahin bolding vet sana hi koite hi ahim ati chu ahim him ta ke ti he koite hi ahin ahimin avet sa chu hi le thutan abolding chu mangang ta hi ding tin he koite ahima khu chang ya le ke gang he koite chu amol ting le chang ar ho jong gang lu he hi chi koite ahim chu avet sa chu athutan na hi mangang ta hi ding adi hi ding tin he chule chamkim sel hiding atutan si nei lang nei loading ki boin loading I ma cha ano pha lova gan ka mangang ta atanding atutan chu chamkim sel hiding ti avet sa he mi him chapa ki ti thu cheng khat aumin chi 1440 chun hi chi mi him chapa hi Jesus Christa title kimin wona thu cheng khat he ti chu he he zon hin bung som leli abulang chu event ale vantil ban nei chan za chom choma hungki mangcha vantil in sim su peu ne tu chunga simun gup na a verse 14 a hi zon hin melom chunga hi mi him chapa le khat amu he mi him chapa ki ti Jesus Christa atai ta he tu hi vantil atipon melom la hi mi him chapa le khat amu he
hi chi vantil a hi dem ai lo le Jesus Christa ki sein edim ti scholar hon lunggel za chom chom ani na be ni a hin la hi chlai Bible changa hi vantil akitipon mi hem chapa le le akiti ji a chu hi chi vantil lovin Jesus Christa a hi ding chu ta san o min hi chule hi chi melom la amuhin sana la luhu ki khuin hi chun gal zona la luhu leng a hi na thutat a hi na thunei vai hom a hi na ata lang hi a chu hi chi a zoni amuhi vantil hitalovin Jesus Christa mi hem chapa pathian chapa cho hi ti chu ata langin he a koi te hi a hem hi in ka sei ma banga koi te him chun athutan na agan ding dan le acham kim ding dan avet sai chi pa chu he tun aban veute 14-15 na chuin ho in sunga kun chun vantil chum dang khat ahung po do in mei bang chunga to pa za chun o sang te na samin na koite panin lang chang atan nang dingin a at phat a hitai wa noile se chang aminin akui tai di he verse 14 a chu vantil akitipon athil mu chu mi hem chapal he le akitin hi chu Jesus Christa ai tai thu atan ding gal ahin bol ding vet sa nahi ahin la verse 15 na hin vet na hi le hilaya jonin amui vantil he ticket das he che vantil khat amuin vantil cho hoya ko na hungpo do hamitile ho in sunga kun chun vantil chum dang khat hungpo do in mei bang chunga to pa in zo a mi him chapal he le tiu Jesus Christa hi ti ai sei pau ama ko ma chun o sang tai dan sam tai vantil chun mi him chapa ko ma chu ipesi metile na koite panin lang chang atan nang ding a at phat a hitai wa noile se chang amin akui tai ti hi he che vantil chun mi him chapa ko ma chu hin se tai lai ga veute hoin sunga kun hungpot do vantil chum khat chun meirang chunga to pa hinga chun cha atan tin asolin hi hichelaya vantilin Jesu asol hi ivet le vantili athunei zudanin akilangin hi hinla hiti chu a hi pon vantil zo hin pathin thutan pha zo zo aseya Jesus Christan thu atan zo ding heti vantilin mi hem chapa na koite panilang chang atan ti a commandment aga api thu aga api aga asor lan chu ivet dai le vantil chu jung nung zo a mi hem chapa chu noi dung zu dana kilang hi athu chi dan cho ai la hiti chu hi pu ni ama wang vantil chun mi hem chapa Jesu za la chu Jesu za a chu thutan phat aling tai thu tan thutan phat aling tai ti a hi a pha chu aseya leng lelal hon anoi do ho koma akiman cha ding phat apia time schedule asei pia hechi time schedule chu to ding tam ta nei ta ji a chu anoi do hon aleng pa koma api pui pa koma apakai pa koma hechi phat ai tai ti a advice ta banga apha ho api alam kai pu zana a alam kai pu za bol na apha asei pi ji ta bang zo choin hechi ai van tilin Jesus chu noi si ji a alole ke achung nung zo ke hi mi hem chapa nak anoi nung zo ni ta thu api hi pu ama wang thutan ding pha cho asei pi a mi hem chapa Jesus Christ thu atan ding zo te heti pa chu gyal them deu he 14-16 chuin mei bang chunga to pa chun vanoi le sit chunga akoi te alam dan hi le he chun vanoi le sit chang akia tai van tilin chang at phat hi tai na koi te panin ti athu ahin sei zo chun mei lang chunga to pa mi him chapa Jesus Christ chun akoi te ahin lamin he tai ahin lamin chang cho at pan tai di he thutan pa John bunga changsom ni siang kimoin thutan pa chun leisi chunga cheng ho chunga thu atan ta ni mi him chapa chun akoi te alamin thu atan ta ni akoi te gi koi te ta achoi ding tin ai poi Jesus Christian thu ahin tan ting le literal koi te mong achoi ding tin ai pon koi te achoi chun thu ahin tan ding vet sa na zo symbolic meaning zo ti chu he thiam di we leise chunga cheng ho chunga thu ahin tan ta ni hi chia thu tan na hi thu tan na hi judgment hi thu ha sakhang ki chai zowa sahim le atil le ho chunga pathin thu tan na hi pathin thu tan na asan dan le ki chat ta hi dan jong zonin ase jomai ni hi chia mi him chapan thu ahin tan ding iti phating atan nam etile tribulation kumsagi thu ha sakhang ki chaya second coming a Jesus Christa ahung teng le leisi da sahim le atil le ho satan le atil le ho zo se tribulation sunga pathin ta san ho chunga bolgen theina
thu su gen te na analut ho hetabang sahim nambol kila ho zo si jong ahi mi him chapan thu atan ding hi ama thu tan agim nei dan le asam ding dan le anasat ding dan jong hi zonin kichi ta se jin hi mi him chapan thu atan de in hi cha ki se banga atu dan ding phari tribulation kum sagi zowa second coming ahung ting le thu atan ding chu ase hi 14:17 chuin vana hoin sunga kun chun vantil chom khat ahung pot ki nin ahung pot kit levin ama jong chun koite him ta khat ani ji hi mei hang chunga vantil khat imutawin abana pakai su mi him chapa khat imuvin athum chana vantil khat imukit tawin he nichi vantili hoin sunga kun ahung pot do ki nin nichi vantil jong hin ông pot do pa hin aman jong koite him ta khat ani ki de ti he hil chet na veute mi him chapa Jesu Christan thu atan jing lai jin hoin sunga kunin vantil chum khat ông pot do ki nin aman jong thutan na apang din koite him khat aki choi ki nin hi ti hi ya chu thutan pa Jesu Christa in ai cha vantil koite hin ke choi pa hi Jesu Christa thutan na ki thu pi ding Jesu Christa to pangkhom dinga thutan na pangdinga hungkun do vantil chom kha choi ti choi ke mu he 14:18 chuin vantil chom dang khat mei chunga mei til fire chen abasa chu mei cloud ri into a mei ki ti pa hi fire mei ta pa hoi tai chuin vantil chom dang khat mei chunga thu nei ama hi authority upon fire mei kong chunga thune he ma hi achung langa chu meilom ti ba chu cloud in to a me hi fire mei ta tai chuin vantil chom dang khat mei chunga thune ya chu mai chama ko ni te ahung pot do ni mel chi di we to a hi mei kong chunga thune vantil khat aumin ama hi hoya ku na hung pot do mi tile mai cham phunga ku na hung pot do he mai cham phunga ku na hung pot do hechi vantil koite choi pa chun cham kuna ahong pot doin koite him ta choi pa za achun o sang ta ina samin na koite him ta chupanin lang wa noile se leng pi ga abo ho at khom tan amin so ahita ji hun ati de hil chet na veute bung som le li sunga hin vantil gup na chun ho in sunga sana a ki se mai cham phunga kun chun ahong pot do ki ta he to vantil agup na hechi bung som le li sunga hi vantil hi ban nei cha hin ve to mai cham phunga ko na hungpo do vantil agup chan nai tai sixth angel choi tai bung som le li sunga vantil gup na chun ho in sunga sana ki sem sana ki sem mai cham phunga kun chun hungpo do kit tan hi hechi mai cham phunga kun thu tan dinga thu hin sei vantil hi tribulation sunga ta san mi theng ho taw na ki sang a hi na ata lang eti cha hichi mai cham phunga ko na vantil khat ahung po do hin ipive sa mi tile kum sagi sunga tribulation khang sunga tho ha sa ho sahim nambol kila lova pathin ta sana Jesu Christa ta sana gen thei tho ho ataw naw aka naw pathin koma akiphin naw pathin ako naw jo akisang tai ti vet sa ai mai cham phunga ko na hung po do vantil chun tribulation sunga tho ha sakhang sunga gen thei tho Christa zala Christa gen thei tho ho ataw naw jo akisange ti pho che da kha cho he mei chunga thune de fire authority upon fire mei chunga thune hi chin avet sa cho hi le hi chi vantil jong hi thutan nadinga thanei khat ahina ata lang he mei chunga thune hi ji a chu ama jong hi thutan na apang ding thutan na la a hi na tong ding khat thunei vai hom khat hi ti jo ata lang he changsom le ko ivet le hi chi a vantil hin Jesu Christa chu asol le hilovin koite him ta choya vantil jo chu thu api na ki mun he tua vantil hechi mai cham phunga ko na hung pot do vantil hin koite choi pa vantil koma chu na chem na koite lamin lang at khom tan ti hitia cha hi paka isu thu api a hi pot amawang vantil kha chom pa koite choi pa vantil pathin chapa Jesu ki tho pi dinga koite him ta choi pa vantil koma zo chu thu api hi akilangin he hichia hin chang wit chang che chang hum yong cha che changa jong akisejin chule leng pi ga grape jong akisejin chang hin gentile ho avet sa hin leng pi the hin Israel nam avet sa ki che se le
ya chu chang thu jong ki sejin chule leng pi ga achung langa chun leng pi ga bo ho kitin la hin chang amin tai chang akui gam tai di ya chu hi chite ni avet sa chu he che chang hin gentle ho avet sa leng pi ga hin Israel te avet sa hi ya chu he chi tribulation sunga juda mi jong umitin gentle mi jong de sahim number kila ho jong chu ivet na hi le juda mi jong zauding chule gentle mi jong zau de satan langa pang ho chu juda mi jong zauding tal mi zau de satan langa pangzo se chunga chu thu atan duty ata lang he 14:19 na velte chu pha chun van til chun akoi te apanin van noi le sit leng pi ga abo ho chu a at khomin pathian lung han na leng pi ga he na len chungnung khu sunga chun asep lut ta he ahil chet na velte le sit de muchi phalo tam ta asep do ji le tam ta asep do ji banga leisi de muchi phalo tamta asep do ji bangin leisi chunga pathin ginglo tamta omdan tribulation phat ki chai teng hechi pathin ginglo se chu vantil ten pathin lunghan na leng pi thei he na khu sunga ase lu diu hi hechi leng pi te he na khu sung ki ti hi pathin god na lu diu ti na hi hechi pathian ta san lo zo se chu leng pi ga to ki te ka chule chang to ki te ka hiti ho zo si at khom diu leng pi tui leng pi ga he na khu sunga chu ki sep lu na ani ki chil ji song ki ge tong chang su na sum ta banga khu ki ge tong jong an uma chule le tong hot ta la iwa cha chu leng pi ga ho cha se lu wa ke nga chila cha chu ba chil ji he hi ta banga chu at khom ti ule pathian ging lo zo se chu alon khomuwa van tilon jisu krista to alon khomuwa khu sunga ase lu diu ki ti chu leng pi ga khu a ki se lu ki chil ji banga khu pathian thutan na ki sep lu diu pathian lu han na sunga lu diu ti na ki se na he 14:20 chule khopi polama lengpi ga he na khu sunga chun achilun a hi le lengpi ga he na khu sunga kun chun thisan ahung so do in ching sang khat le ching zagup gezin sakol kamdal chan ge apha ne hichi bible chang achai na pen ta very important he aji chu tribulation kum sagi zo thil so de hin thil hichi thutan na hi armageddon gal jong agitin ya cho hichi armageddon gal sakol kamdal ge ya thisan alon ding chung chang ki sei dan he hil che na hi vele hen abullang achai dang hung ki chi sel tan te hil che na velte 14:20 na hichi a leng pi ga he na khu khiti hi gal ki sat na ding mun len tai de hichi khu ati chu ipitin ham tila pathian luhan alu diuhin hichi gal hi khu sungkiti chu mun len ta phai cham len ta phat hung hi ding tin a he hoilai mun chet hi ding ham ti hi lunggel tampi aumin he hichi almegedon gal jisu krista le avan til hon sahim le atil le ho satan le atil le ho zo se ahin sa diu sahim to satan hi chom he satan chu chungnung pen hi in satanin sahim khat antichrist ahin man cha ding mi mama hidihin satan achungnung pen abana antichrist ti chu sahim chule anung zui zo se hiti ho zo se chu ahin sa diu he phai cham khat na hi gal hum ding hi chi phai cham chu hoilai pen hidiam ti lunggel za chom min he abang loin babylon gam hidin agelun abang loin jerusalem hidin ata sanin otia gau thu ki se ho le amun ding jerusalem khopi ko ma jehoshaphat phai cham hidin aki he ni jehoshaphat ki ti choleng pa min he israel leng he ama hin phai cham len ta hat ane hin hi chi jehoshaphat phai cham ki ti he hi chi muna ong chu gal chi hi chi gal hi ding agin cha he joel bungthum chule zekaria bungsom le lia ki mun he hichi gal agim nei ding dan chu sakol kamdal gia thisan lon ding kiti thisan long ta ki sei jong hi thei a hi lo le pathian thutan na chu agim nei dan sei na jong hi mai the sakol kamdal kiti sakol chu sa na san he tola hampa ne pe na tu de mi tola akamdal chu tola hilawang chon hampa ne pe kamdal niam chai ama wang sakol adin jang pe na khu akam hechi akam alu chunglang pe au me hampa ne pe zong hi le nim chai ding sakol chu adin pe chunglang pe de ama wang tula hampa ne pe hi le tisan lon tula lung di tin hin gim nei lo he
ama wang gal gim nei ta hi aju sakol kam dal aketi le hampa ne pe ri pun adin pe na akam dal akama khaw ki vo pa kho hit sana santi re gal gim nei din ke sei na he sakol kam dal gi athisan alon ding ki ti hi tisan long ta ta ki sei na jong hi thei aji chu pathin thutan na ju gim nei ta hi ding he sakol kam dal gi athisan alon ding igela tola ko na fitli fit nga gi long ding ti na he hichan gi chu tisan alon ding hi le mi hi iza lom lomin thina ato ta jam til igel le ti jat ta kha choi dai last paragraph leng pi ga he na khu a kun tisan hung long do chu ching sang khat le ching za gup sang khat le za gup ching ki ti chu ne chi asau dan ke se nai he hi chu mile hi sa mile zani mil zani wal he a kilometer hi sa mile kilometer zathum le som ni le ni 322 kilometer tabang sawa thisan chu long de asan dan chu fit li fit nga asang ding vadung thisan banga along chu thisan vadung banga long chu asau dan kilometer zathum le som ni le ni wal sauding tin a he kima gim nei da tai hichi galpi armageddon galpi tin jong ake se in revelation 19 chun scholar pabek ta sandan cho hi le sakol kamdar gi thisan lon ki se hi thisan ta ki se na hilovin gal akho se dan jo ki se na hi ti ati ni abang lo in thisan ta long ding ta san he ti he ya chu tribulation kum sagi umta hichi kum sagi sunga repchala la to wa umzo se van lai zola hitbang kum sagi mopui gol wa oma kum thum gol wa oma kum thum chu ki paman hop na bima judgment oma la to wa umzo se melom chunga Jesus Christ to van til te to umta ama wang leisi da la ho chu kum sagi tribulation jacob he su kha umta hichi kum sagi ong ke chai tin paka yesu ama ta hung kum kin leisi na repchala chu van lai zol gi hung pha in second coming tin ama ta sta leisi kan pha ding armageddon gal ding satan le anung zui zo se gal asat ding hichi gala hi pathin in gal azo ding satan sahim chul anung zui zo si asat chap ding chuteng le abana isim di huin ga ke sei masale satan chu pathinin atobe leiko a handing ateng le kum sangkhat millennium kum sangkhat lengam jong ki pan de ama wang hichi armageddon gal he agim nei dan chu sakol kam dal san long ding tin ai thisan long ta de ham ai long lo den pa chu lungel ja chom me ahin la gal agim nei dan ki sei na jong hi te hi ahin la ivet gi na hi le thisan alone ding dan chu ivet na hi le alone sounding dan jong chu ching sang khat as a group ke ti he ala asau dan jong a kilometer ge akipi ali thisan ta long ding chu gin mo uma he aje chu pathin iza kai athil atha na hin boarding chu ta lang he mu che ti cho he ne aba langtin le bung simun segi lang evet teng ule aban evet ki diu tan tin hechi armageddon galbana ipi mum ti evet diu he tuni a thu do hoi meibang chunga to pan achoi koi te him tai pivet sa ham hechi koi te him ta chun thutan na aman ganding dan le acham kim dan evet sa he sakol kam dal ge tisan alon ding thu hi chomchan sunin na chula last paragraph chung chang hi if sei diu tan te muntina hechi thu phone simun gup na na ve anangai zilkon apang ding zo se pathin na bon cham pathin na bo taw hen ka gi pai